Yes, muhawe ikaze kuri Salomon TV Rwanda. Yes, ni wa musore wanyu mukunda cyane. Wowe utari wakora subscribe ndagusaba kugira ngo ukore subscribe n'ubundi tujye dukomeza kubana mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri derby hano mu Rwanda. Derby y'imisozi igihumbi. APR na Rayon Sport. Abariyo muri he? Aba APR muri he? Muze tuganire derby yashyushye, derby yahumuye. Muze tuganire. Ese match mwiteguye mute? Match murumva izagenda ite? Muze tuganire hano kuri YouTube channel, hano mutanga ibitekerezo, mutanga inyunganizi. Ese murumva uriya mukino uzagenda gute? Ese ikintu cyo gihe kugira ngo APR itsinde Rayon Sport yijye imbere? Ese ikintu cyo gihe kugira ngo Rayon Sport ikomeze yandikira ikipe APR isiga amanota? Hano muri studio tumutumirwa ajya kutubwira ise ishyira ikipe ya Rayon Sport ifite ubushobozi bwo kuba yatsinda APR. Ese iriya kipe ya APR ifite ubushobozi bwo kuba yatsinda Rayon Sport? Reka tuganirize kuri uriya mukino awutegereje. Ese arumva uzagenda ute, uzarangira gute? Noneho namwe muri comment muvuge ati se murabyumva mute, murumva uriya mukino uzagenda gute? Tere comment, tekereza inyunganizi, dukomeze twagura umurongo mugari wa YouTube channel Salomon TV Rwanda. Yes, tumirwa wacu reka mwakire ikaze. Akoze cyane Salomo. Ya umukino uzahuza kipe ya APR n'ikipe ya Rayon Sport ni umukino ukomeye cyane nk'uko ubivuze. Ni derby de Mille nk'uko bakunze kuyita, cyangwa se derby y'imisozi igihumbi i Gasabo mu Rwanda. Ya ni umukino wa kabiri wa shampiyona, dore ko umukino ubanza ikipe ya Rayon Sport yari yanganyije n'ikipe ya APR igitego ubusa ku busa. Hanyuma uyu mukino ukaba witezweho, uyu mukino ukaba ugiye kuba hariho ibibazo bitandukanye, cyane cyane mu kipe ya Rayon Sport, ibibazo by'imishahara, ikibazo cy'umutoza wungirije wamaze gusezera ikipe ya Rayon Sport bitewe n'ikibazo cy'amafaranga no kutumvikana mu kipe ya Rayon Sport, mu gihe APR bari mu nsinzi nyuma y'uko bamaze gutsinda ikipe ya Police ibitego 3-1 ku mukino wa shampiyona ukurikiye uwo APR yari yanganyijemo. Yari yatsinze ikipe ya Gasogi igitego 1-0 mu gikombe cy'amahoro. Ya ni umukino twakwitegaho ibintu byinshi, habamo gutungurana ku makipe yombi, dore ko umukino wa derby hatagendera ku kipe imeze neza, ahubwo ikipe iyo ari yo yose, ikipe ifite abakinnyi ubwabo nibo bakora umukino. Rero umukino wa APR na Rayon Sport uzaba ku munsi wo ku cyumweru ni umukino ukomeye cyane. Hari abakinnyi tugomba kwitega, nko ku ruhande rwa APR hari abakinnyi yongeyemo muri phase retour, harimo abaganda babiri Denis Omedi ndetse na Hakimu Kiwanuka. Izakongeramo n'undi mukinnyi bita Jibril Watara ukomoka muri Burkina Faso, mu gihe ikipe ya Rayon Sport yaje kongeramo abakinnyi bagera kuri 4 uwo bita Jarona ndetse na Asanana Inosa Dafe n'undi mukinnyi w'umunyarwanda bita Biramahire Abedi Christophe. Ni umukino ukomeye cyane, ugendeye ku mpande zombi waha amahirwe ikipe ya APR ko ishobora kuba yatsinda umukino, ariko nanone bitabujijwe ko na Rayon Sport ifite abakinnyi bakomeye, harimo nka kapitene wabo Muhire Kevin umaze gukora assist nyinshi muri Rwanda Premier League, ndetse n'umukinnyi ukina ku ruhande bita Iraguha Haji umaze kugira ibitego 5 muri Rwanda Premier League, akaba hari n'ibindi bitego afite mu gikombe cy'amahoro. Nubwo n'ubundi rutayizamu ngenderwaho For Ngangi yamaze kuvunika, ariko bitavuze ko APR yaza gutsinda Rayon Sport gutyo bisanzwe. Ni umukino rero tugomba kwitegaho ibintu byinshi.
ariko umukino utazaba witabiriwe cyane bitewe n'uko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bari gucika intege bitewe n'ibihe ikipe yabo irimo, nk'umukino uheruka bari banganyije n'ikipe ya Gasogi ubusa ku busa, mu gihe umukino ubanza w'igikombe cy'amahoro ikipe ya Rayon Sports n'ubundi yari yanganyije n'ikipe ya Gorilla ibitego 2-2. Ibyo byose byikurikiranya bigatuma abafana bacika intege, ariko nk'uko bisanzwe derby aba ari derby niyo kwitegaho ku bintu bitandukanye. Salomon, ndumva ari ubwo busesenguzi bwanjye, kereka wenda nimba hari ikindi kibazo wambaza nkagusubiza. Yes, murakoze cyane, urakoze cyane. Nagira ngo mwese mwumvishe neza ubusesenguzi yaduhaye. Asesenguye impande zombi, ikipe ku kipe, avuze intege nkeya cyangwa se intege nyinshi cyane kuri buri kipe, avuze intege nyinshi cyane kuri Rayon Sports, avuga intege nyinshi cyane kuri APR. Mwese mwumvishe ubusesenguzi akoze cyane, ubwo busesenguzi bwiza cyane, atubwiye amaraso mashya yagiye aza muri buri ekipe, atweretse ubusesenguzi bwiza cyane. Ese iyi match muyiteguye mute? Ese iyi match murumva izagenda gute? None ikibazo nshaka kugira ngo nkubaze ni ikibazo kijanye na ekipe ya Rayon Sports. Ekipe ya Rayon Sports mwiramisi yari yarashizemo amanota 5, none uyu munsi nta manota 2 asigayemo. Ese urabona Rayon Sports ifite izindi mbaraga, ifite ubundi bushobozi ugiye gutuma yongera kuba yatsinda ikipe ya APR? Ese urabona cyangwa se ikipe ya APR n'ubundi iraza yitsinde itizamuka irushe inota? Ese wowe urumva Rayon Sports ese izahatambuka ite dushusho? Yego, nk'uko ubivuze, faze are yarangiye APR isumbwa amanota 5 n'ikipe ya Rayon Sports, ariko muri faze retour ikipe ya Rayon Sports yagiye itakaza ku mikino imwe n'imwe, hariho nko kunganya n'ikipe ya Musanze, kunganya n'ikipe y'Amagaju, ndetse no kutitwara neza ku mukino wa shampiyona wayihuzaga n'ikipe ya Gasogi. Ariko bitavuze ko APR izaza ije gutsinda Rayon Sports uko ishaka. Nk'uko nabivuze, hari abakinnyi bari muri Rayon Sports bakomeye bashobora gukora itandukaniro, harimo nka Muhire Keve ukina nka kapiteni, ndetse na ba Iraguha Haji mu mpande, ndetse na Asanana cyangwa se Aziz Basane Kuranya, n'abakinnyi ku ruhande rwa atake bashobora gukubagana, ndetse ikagira n'abadefanseri beza ariyo bita forung. Abadefanseri barimo Aimable Nsabimana, Umborenga Fitina, ndetse n'abandi. Abo ni abakinnyi bakuru bakomeye kandi abenshi usanga barakinye mu makipe yombi. Urugero nka Nsabimana Aimable, Umborenga Fitina ni abasore baciye mu kipe ya APR. Urumva rero bazaza bakaneye bashaka kwigaragaza kugira ngo berekane abakinnyi bari muri APR ati nubwo bavuye muri APR ikabarekura bakajya muri Mukeba, ariko baracyari abakinnyi bakomeye bahamye bahangana n'ikipe ya Rayon Sports igihe babaga muri APR. Ibyo rero ngendeye ku ibyo ngibyo, nkagendera n'umwuka urimo ndetse n'uko derby ikina, uyu mukino ndabona reka neguha amahirwe amakipe yombi, ahubwo mvuge ni bose ni 50-50. Ikipe iyo ari yo yose ishobora kuza igatsinda. Yes, urakoze cyane. Atuga ati ikipe hano yose yaza ikagutsinda. Ni amakipe yose asa nk'ari balance. Ubu ngubu urebye ikipe ya Rayon Sports ni ikipe nayo imeze neza, aho abasaza bacyo baziye, numva bari bakunda gutebya bati ni abasaza bacyo. Ndatekereza neza aho baziye bashyiramo amafaranga, batanga inyunganizi nziza cyane kuri ekipe ya Rayon Sports,
muri ibi bihe urabona ko ikipe ya Rayon Sports nayo ni ekipe iri muri forume cyane, ushobora kuvuga ati nayo ni ekipe ishobora kuza kuba yatwara igikombe cya shampiyona. Ariko na ekipe ya APR ni ekipe ihora ikomanga, ni ekipe ihora nayo yitoroshye, ni ekipe n'ubundi n'ubushize iki gikombe yaragitwaye, n'ubundi iravuga uti se iki ngiki wayo nawe tutakisubiza, niyo mpamvu igenda ishyiramo n'imbaraga cyane. Murabona ko irimo irasatira ikipe ya Rayon Sports. Ese wowe ukurikira iki kino kiganiro urumva iriya match izagenda gute? Urumva iyi match uyitezeho iki? Nakahe gasha uyitezeho? Urumva se APR izatsinda Rayon Sports? Ese Rayon Sports izatsinda APR? Ndagira ngo duhure muri comment utubwire ese wowe urabyumva gute? Ubusenguzi bwinshi cyane tugiye dutanga hano, tukwereka imbaraga za APR, tukwereka imbaraga za Rayon Sports, tukwereka intege nkeya za buri ekipe n'intege nyinshi cyane za buri ekipe. Urabona ko buri aya makipe ari balance, ari APR yari yubatse yazanye abanyamahanga, ari Rayon Sports ni ibisanzwe abanyamahanga, kandi n'abanyamahanga bose ubona bakomeye cyane, haba n'abanyarwanda bakina muri aya ekipe ubona ko ari abakinnyi bakomeye cyane. Ese twe nk'abafana buri ruhande, ese nuruhe ruhare rwacu kuri mukino? Ese nuruhe ruhare tugomba gushyigikira ekipe yacu? Murabizi neza ko umufana ni umukinnyi wa 12, kandi twe turakenewe kugira ngo tuzaze gushyigikira amakipe yacu. Turasabwa iki rero? Turasabwa kugira ngo dushishikarize abagenzi bacu, mwese tuzahurire kuri stade, turebe umukino, dushyigikira ama ekipe yacu. Ndetse umutumirwa wacu ndagira ngo mubaze ku kintu kijyanye n'imisifure mu Rwanda. Ese naduhe ishusho muri makeya. Mu Rwanda mwabonye ko uyu munsi wa none abasifuzi basa nk'abenshi bafite experience mu gusifura, ariko usanga henshi abafana bataja bemeranya n'imisifure yabo, ugasanga ekipe niba itsinzwe ikikoma umusifuzi. Kandi tuzi neza ko n'abasifuzi bafite batch ya FIFA, n'abasifuzi b'abahanga bazi icyo gukora, niko navuga. Ese ni kubera iki akenshi umukino urangiye nk'iyi derby usanga uruhande rwatsinzwe rwikoma umusifuzi? Duishusho y'imisifure mu Rwanda. Ikibazo cy'abasifuzi mu Rwanda cyo ni ikibazo kimaze iminsi, haba amakipe, abakinnyi, abafana, ni ikibazo buri wese abona. Ikibazo cy'imisifurire nk'umukino, urugero natanga nk'umukino waje guhuza aya makipe yombi muri shampiyona, hagaragayemo Rayon Sports kudahabwa penalite igihe umukinnyi Arius Wane yakoraga umupira bakaza gutanga kufura. Ni umukino wari wasifuwe n'umusifuzi Murindahabi Moise, ndetse na APR nayo iza kubona penaliti ariko umusifuzi aza kuyanga. Rero ni ikibazo cy'imisifurire, kimeze neza, kimeze nabi, nubwo rimwe na rimwe babivuga, ariko ugasanga akanama ka arbitrage mu Rwanda karimo karikoma abanyamakuru. Ariko nabwo ni ikibazo kuko nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Hari imisifurire iri kugenda igaragara, nawe ukarebesha amaso ukabona imisifurire iri hasi, haba gukasa amakipe amwe n'amwe, andi makipe agahabwa avantage mu buryo butumvikana. Nk'urugero nk'umukino wahuje ikipe ya Gasogi n'ikipe ya Rayon Sports ejo bundi muri shampiyona, amakipe yombi haba Rayon Sports haba ndetse n'ikipe ya Gasogi yatashe yikomanga ku gatuza, yikomanga umusifuzi, cyane cyane ku kipe ya Rayon Sports kuri penalite yaribonye, ariko umusifuzi aza kutayisifura. Cyangwa se umukino uheruka guhuza ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Police muri shampiyona, hagaragaye ikibazo cy'imisifurire, aho Police yabonye penalite ariko umusifuzi Ngabonziza Pacifique nayitange, ukabona ni ikibazo cy'imisifurire. Yes, urumva uko bimeze. Buri wese afite uburyo yatera comment, yatanga itekerezo, ndetse icyo ngusaba ni ugukanda subscribe, tukajya tubana mu biganiro bitandukanye, ibiganiro tugenda tuhashyira. Uyu munsi twasesenguraga uko twiteguye umukino wa Rayon Sports n'umukino wa APR.
icyo isabwa ni ukuza muri comment ukatubwira ati se wowe witeguye gute, wowe urawubona gute, ese urifuza ko bizagenda bite, tubwiye muri comment. Sawa, murakoze cyane, ndabakunda cyane.